tsala phone ya lela o sa ntima bire yo utlwa ke arabe. Hello buke ena bua ke bua le manna sizwe ka clientele nya ke go itse you know batleng he ka ke shwa go ireng ha ke shwa bana ke ba go sala le mang he go rompotsa potse wa batla go mpolaya ha butuku wena wa ro batlang itsane o sa batla go bua ka masho ha o tlo go ntena botshelo bo le monate yana o sa ba bua ka masho ke direng ha ke joina eng yo airtime ya 200 ntsi yana ke dirang gore ke joine itsane ke batla go reka data ebu ya 200 hela mongwa shwa go a tshwana mosika go bola mang tsane le ntshela motho a shule nya mana le gore go ntsa ile gore batho sontse ba shwela gore nne le di airtime go siame sa tlholo mo phone ebu nya ke a go utlwa ke a go tlhaloganya kere ebu wa re ke joinela motho a shwa mpha madi airtime a o itse go bola motho ke boka e wena sa batla go mpolela ka 200 ya airtime butiwe o sa tlholo mo phone ya la utlwa go siame sis ke mad ke ba re hela ba ha ke batla airtime ya 200 hela mongwe ke mo kwadileng ka client le tsantsa a shwepile ya rona ke tla bolela batho 200 airtime nya man batho ba ba teneng tsane o itse nne birikeng